nije uopšte lako pokušati išta da se prozbori nakon, pre svega, svete liturgije, pa onda nakon ovih kratkih reči oca Benjamina, nakon svega onoga što nas u jednoj pravoj duhovnoj vertikali uzvodi ka nebesima, što nas uzvodi ka Gospodu. Stoga ću pokušati samo sa par reči da promucam nešto o drugom sastojku časnog krsta. Pošto mi kao pravoslavni hrišćani, koji se časnim krstom krstimo i njime osenjujemo, znamo da njegov uspravni krak vodi ka Bogu i da on simboliše našu duhovnu vezu, a da vodoravni krak toga krsta simboliše našu vezu sa ljudima. I da bez jednoga i bez drugoga nema ni krsta. I znamo, braćo i sestre, da nisu u pravu ni oni koji nametljivo i zlonamerno poturaju nam nekakvu lažnu kvazi duhovnost, nekakvu akademsku novu teologiju, pa govore kako je dovoljno biti akademski obrazovan u njihovom smislu, a da se pravilniji izrazi ne obrazovan, nego možda samo školovan. A zaboraviti hrišćanske vrline, ne mariti mnogo za svete tajne, ne mariti mnogo za post, za molitvu, za pokajanje, za vrlinski život, kome valjda svako od nas bi trebalo da teži kao hrišćani. To bi bila neka lažna, neautentična vertikala, koja nipošto ne može predstavljati sami krst. Isto tako nisu u pravu ni oni koji pokušavaju da nam prodaju nekakvo lažno srpstvo. Srpstvo bez sadržine, kako je to govorio sveti vladika Nikolaj. Srpstvo bez Boga, srpstvo bez crkve, srpstvo bez onog istinskog podviga, bez koga niko od nas ne može biti dostojan naslednik Svetoga Save. To bi bila ta vodoravni krak krsta, sam neautentičan, koji nema na što da se osloni, kao takav pada na zemlju. Ljudi ga zgaze. To je lažno srpstvo, to je srpstvo bez sadržine. To je ono srpstvo kome smo danas, nažalost, braćo i sestre, svi svedoci. To je ono srpstvo koje predstavljaju ljudi bez obraza, ljudi bez krsta. Ljudi koji misle da samo zbog toga što su zauzeli neko visoko mesto u ovim svetovnim činovima, mogu da vedre i da oblače i da imaju sva prava da upravljaju našim životima onako kako se njima svidi. A možda bi još ispravnije bilo reći, ne ni onako kako se njima svidi, već onako kako se svidi njihovim gospodarima. Njihovim gospodarima koji možda ovog trenutka vesele se i seire nad srpskom nesrećom tamo negde u Briselu ili u Vašingtonu ili u Njujorku ili gde god, zar je bitno uopšte. To lažno srpstvo, lažna nacija, lažna država, to predstavlja rak ranu našeg naroda. Baš kao i ova lažna, nepravoslavna, nehrišćanska kvazi duhovnost. Jedino onda, ako imamo istinsku vertikalu, istinski stup koji nas uzvodi ka nebu, kroz svetu liturgiju, kroz post i molitvu koje su, opet po rečima svetog vladike Nikolaja, koga ćemo uvek pominjati i pominjat ćemo ga, Bože zdravlje, sve više i više, bez, dakle, posta i molitve koje su dva krila duše čovekove i bez ostalih hrišćanskih vrlina, mi ne možemo imati niti školu sa verom, niti politiku sa poštenjem, ni vojsku sa rodoljubljem, a pogotovo ne možemo imati državu sa Božjim blagoslovom. Možemo samo imati sveopšti jad, sveopštu bedu i propast koju smo sada svedoci. Pa setimo se, braći i sestre, onih divnih reči našega vladike u nezaboravnoj pesmi Nebesna liturgija.
Zar nismo mi danas svedoci svega onoga što je vladika Nikolaj opisivao početkom ili sredinom tog nesrećnog 20. veka? Nismo li svi svedoci toga da je puna zemlja svakoga obilja, a svi viču nigde ništa nema? Nismo li svedoci, braći i sestre, toga da su se otvorile adovske žvale iz kojih je počeo da ističe najgori otrov koji se prosipa po srpskoj zemlji? Nismo li, braći i sestre, svi svedoci toga da Srbin sve više i više postaje rob koji ne može slobodno ni misliti, ni govoriti, niti ići, već samo onuda kuda ga kundak goni? Da, braći i sestre, to je sudbina srpskog naroda danas. To je sudbina naroda koji je vođen svojim naopakim vlastodržcima, vođen naopakom inteligencijom, vođen onima koji bi trebalo da budu narodni putovođi, a ne vodiči u bespuće, dospeo do ivice nestanka. Neki danas kažu da postoji veliki problem u ovoj zemlji i u ovom narodu. Eto, kaže, to su neki tamo nacionalisti, neki zlikovci koji opet vole da kažu ruše neke gradove, ruše izgleda svoje, kažu, vole da ruše, vole da pale, vole da bez povoda i bez razloga navodno diraju druge ljude, da ih napadaju. Pa čak govore, braći i sestre, kako eto u sukobima svih tih razuverenih bandita navodno stradaju imovina, pa čak i ljudski životi. A kažite nam, braći i sestre, videli ste verovatno svi oni koji imaju snage da gledaju onu nesretnu kutiju koja se zove televizor, svi oni koji imaju živaca i želuca da istrpe svu bljuvotinu koja se iz te kutije na nas ističe. Videli ste, dakle, sa kakvim se sve satanskim metodama služe, kakve laži prosipaju na sve one koji žele da budu verni krstu časnom i slobodi zlatnom. Ali, braći i sestre, ne vide smo ni jednom neku specijalnu emisiju, a još manje neki serijal o stvarnim žrtvama današnje Srbije, današnje srpske nesreće. Šta je sa onih najmanje 200.000 ubijene nerođene dece, koje se svake godine u Srbiji umore na najgnusniji način, abortusima, čedomorstvima? Zašto niko o njima ne pravi specijalne emisije? Zašto se o tome ne priča u Skupštini? Zašto vole da donose zakone uperene protiv nekakvog nepostojećeg srpskog fašizma, ultranacionalizma ili kako ga već zovu, a ne pada im na pamet da donesu zakon koji bi sprečio ubijanje nerođene srpske dece? Zato, braći i sestre, što njima i odgovara da mi sami na svake 3 godine napravimo sami sebi novi Jasenovac. I sada ti, takvi zlikovci, takvi neljudi, daju sebi za pravo da nas nečemu uče, da nas Srbe pravoslavce pokušaju da ubede da to što mi radimo, da oci koje slušamo, da episkopi pravoslavni koje sledimo, da su to izgleda tamo neki zabludeli ljudi, ljudi koji čak kako pokušavaju da nabede pojedine pravoslavne episkope, da su čak sišli s uma. A odakle su oni to sišli, braći i sestri? Da li su se rodili sa foteljama u kojima trenutno borave? Da li su se rodili možda i sa kamilavkama i mitrama koje možda neki od njih nose? I da li će ih sve poneti u grob? Da li oni zaista misle, braći i sestre, da sve što sada rade neće ostati neprimećeno u očima nebeske Srbije?